Assalamu alaykum, qardaşlarım. Bugün biz şuşa halal yarminkəyə kildik. Мен үзем bu yarminkədə satuşu булып чыктым, үземнең продукциямны алып чыктым. Мен перепродажа белән занимаюсь. Сетевой бизнес Greenway, Mary Kay һәм менә шушындый носкилар сатабыз Marketplace-та. Бик рәхмәтлемен организаторларга. Менә үземә дәген шушындый бик матур шопер сатып алдым. Минем иптәш кызым, янымда утыручы кызым, таныштык аның белән, аның визиткасы Лейсен. Ул педагог-художник. Һәм шушы шоперларга бик матур рәсемнәр төшерә, картиналар ясый. Барыгызга дагын шушында килеп, үзегезгә, йөрәгегезгә ярашлы әйберләр алып китергә, үзегезгә файда күрергә, бәрәкәт күрергә шушы әйберләрдән телим. В ассортименте у меня в основном посуда, разделочные доски. Помимо этого делаю табуретки, как-то легкую такую мебель, там кресла, столы. Посуда из дерева, она же как-то, дерево же все-таки живое это, да, жизнь, как говорится, это. И пока ты ей пользуешься, она еще как-то живет, там, ощущение вот этого тепла. Alhamdulillah, mana Allohning rahmati bilan tag'in shu yarminka kunlari yetdi. Qishki yarminka biz endi Shangalshi avulida yashaymiz, ham o'zimizning rizqlar bilan kelamiz. Odatda biz it bilan, ot iti bilan ishlaymiz endi, qoziqlar, kolbasalar. Bu yo'li endi istadik. O'zimizning Gubadiyani, Tatar xalqining Gubadiyamiz bor. Ham o'zimizning bog'chada o'sgan o'simliklardan arjika yasay boshladik. Soqlar, tomat sog'i bor, olma sog'i bor, qovoq sog'i bilan qatnashtirgan. Ham shulay ivanchay, xonchay deb aytiladi bizning tilda. O'zimizning o'simliklar bilan mana bursalar alhamdulillah. 10 bag'osh moyi istaldi. 10 bag'osh moyining ansar endi o'zimiz saqlaymiz, qardoshlardan olamiz. Shunda yangiliklar bilan alhamdulillah. Я здесь гулял по ярмарке халяль, и мне больше всего понравилось здесь магазин конфетов, татлы и еще кафе Лязиз. Там есть много разных чаев, кофе, и также там можно намаз прочитать, посидеть можно. А так вообще хорошая ярмарка, мне понравилась. Biz şuşay halal yarminkalarga bek tilab qatnashamiz. Uyushtirgan kishilarga Allohning rahmatlari bo'lsin. Bu yarminka bizning uchun bek kerak. Xalq bek tilab yuri. Uyushtirgan kishilarga barısına da bek zo'r rahmat. Минем менә монда кул эшләрем белән мин бүген шушы ярминкәдә катнашам. Мин эпоксидный смоладан сәгать, шамаилләр, этажеркалар, брошкалар ясыйм. Шулай ук үзем калфаклар, изүләр тегәм. Бу ярминкәдә Яршаллыда күбрәк катнашам. Беренче тапкыр инде менә бүген Түбән Кама шәһәрендә катнашам. Бик ошады. Бик күп төрле һөнәр осталары, тәмле ризыклар куелган. Шортлары да бик ошады. Өстәлләр барысы да әзер, бөтен җирдә шул хәтле теге җайлаштырылган. Намаз укырга мөмкинлекләр бар. Бар яктан да бик яхшы оештырылган. Оештыручыларга зур рәхмәт әйтәсем килә. Здесь уже, конечно же, на совесть. То есть, если вы получили свой купон, купон номер 0897. Ага, давайте сверим, подходите к столу. Купон номер 0897. Иногда не верю, что барабан сам мешает. Все говорят еще руками: Карим Хазрат, помешайте, уж вы именно мою не взяли. Купон номер 0493. Давайте сверим. Подарок отправляется. Пожалуйста, поднимите руки. Кому? Ой, какие милые варежки. Как раз. Купон номер 1694. Поднимайте руки. Проверим. 4. Все верно. И варежки с медом отправляются к вам. Бисмилля. Берем следующий подарок. Долго не ждем. Бу ярминка бик кирәкле именно в первую очередь для тех, кто занимается
художественной работой, именно для тех, кто занимается ручной работой. Хочу сказать спасибо Мухтасибату, что предоставляет такую хорошую площадку. Alhamdulillah, mında özümüzün teki tuğanlar arasında yürüyen kibik. Kardeşler, milletteşler, hem biz alarga kerek, alar bizge kerek, şoy tirip hizmetleştik kılabız. Halal, eko, şista rizıkını yoksarga tırışabız, alhamdulillah. Allah-u Teala kabul etsin. Bereketli rizıklardan kılsın inşallah.